Za malo jutros nije došlo do fizičkog obračuna kada je odbornik Demokratskog fronta Janko Dimić, pokazujući odborničku legitimaciju, zatražio od policije da postupi po zakonu i pusti ga da uđe u Skupštinu opštine Budva, što su pripadnici privatnog obezbeđenja sprečili, prenose Podgoričke vijesti. Došlo je do komešanja, a potom je u nameri da uđe i ode u skupštinsku službu sprečeni Krsto Radović, koga je odbornička većina smenila 11. juna sa funkcije predsjednika Skupštine opštine. Pripadnici privatnog obezbeđenja, praveći živi zid telima, sprečili su da u opštinu uđu i odbornici Miomir Pejović, Đorđe Vujović, kao i Marko Marković i Nikola Jovanović, koji su voljom odbornika DPS, SD, Crnogorske i Stevana Đakovića smenjeni sa mesta potpredsjednika opštine i šefa kabineta predsjednika. Nakon što policija nije sklonila privatno obezbeđenje i omogućila mu ulazak u Skupštinu, Dimić je opštinu uporedio sa kućom zemunskog klana u Šilerovoj. Mi je nećemo srušiti, ali ćemo kriminalce iz nje isterati, kazao je Dimić i zatražio od policije da ona kaže da li se odbornicima ne dozvoljava ulazak. On je kazao da nije nasilan i da samo želi u skladu sa zakonskim propisima da preda papire u skupštinsku službu. Miomir Pejović je tada zapitao policijskog starešinu šta onda kordon policije radi na ulazu u opštinu ako je privatno obezbeđenje ono koje sprečava ulazak. Ako je ovo služba obezbeđenja, šta ćeš ti tu? Kažite nam šta radi policija. Ti si pristao da praviš paravan privatnom obezbeđenju koje štiti mafiju, poručio je Pejović. Radović je kazao da im je sinoć stigao mail od samozvane predsjednice Anđele Borilović Ivanović o zakazivanju nekakve sednice u subotu. Kao predsjednik Skupštine nisam zakazao nikakvu sednicu i odbornici traže da odu u skupštinsku službu da vide o čemu se radi. Molimo da dozvolite da uđemo. Vi čuvate ljude u izvršenju krivičnog dela. Dajte nam napismeno ko vam je naredio da ne možemo ući, da li takozvana predsjednica, da li Snežana Kuč ili šarlatan Ivanović. Gde je pečat, gde je potpis da ne možemo ući? Policija radi po usmenim naređenjima nekog privatnog obezbeđenja. Policija treba nas da čuva, a ona čuva bitange koji su uzurpirale vlast, kazao je Radović. Miomir Pejović je tada zapitao po kojim merilima odbornici Snežana Kuč, DPS i Anđela Borilović Ivanović mogu da budu u skupštinskoj službi, a ne i ostali odbornici.